Reka nongere mbasuhuze mwe mukomeje gutega amatwi ndetse no gukurikira Isonga TV Rwanda, aho tubagezaho amakuru abagezweho by'umwihariko mu burasirazuba bwa Kongo. Na amarira menshi ku abanyekongo bakomeje kurira umuborogo, aho bakomeje kubona imirambo myinshi ikurwa mu burasirazuba bwa Kongo, mu gace ka Uvira ndetse no mu tundi duce dutandukanye, ikomeza kujyanwa Kinshasa. Na amarira menshi kuri Perezida Neva ukomeje kujyana imirambo mu Burundi iva mu burasirazuba bwa Kongo. Na amarira menshi ku Banyatanzania bakomeje kuburira ababo mu burasirazuba bwa Kongo. Ibyo byose nibyo tugiye kugenda tuvugaho. Ikindi kandi Amerika igiye guhura n'Uburusiya, bigiye guhurirayo mu burasirazuba bwa Kongo. Ikindi Amerika ikomeje kuvuga ko abanyarwanda abanyasirikare b'abanyarwanda bari mu burasirazuba bwa Kongo aribo bakwiye kwirukana FDLR, dore ngo ko aribo basigaye bakontorora uduce twose FDLR yabarizwagamo. Ibi byo byavuzwe n'undi muyobozi ukomeye muri Kongo, aho nawe yatangaje ko agace babarizagamo FDLR atariyo ikigafite, ahubwo ubungubu aho AFC M23 ndetse bavuga ko AFC M23 ari abasirikare b'igihugu cy'u Rwanda, ubungubu aribo bariyo, bityo bakaba bavuze ko ahubwo aribo bakwiye kwirukana FDLR bakayirimbura, cyangwa se u Rwanda rugatangaza ko ruvuye muri Kongo, asigaye leta ya Kongo akaba ariyo ijya kurimbura FDLR. Ni nyuma yuko bitangajwe ko Uburusiya bugiye kuza kwiga ku kibazo kiri mu burasirazuba bwa Kongo, aho AFC M23 yahanganye na leta ya Kongo. Uburusiya bukibitangaza, Amerika nayo yayistangaza ko ikibazo kiri mu burasirazuba bwa Kongo, Kongo ibyo kurimbura FDLR itakibirimo, ahubwo yaba ibiretse AFC M23 ndetse n'abasirikare bivugwa ko ari ab'u Rwanda bari muri kariya gace k'uburasirazuba bwa Kongo, akaba aribo babasha kurimbura FDLR, cyangwa se igihe u Rwanda rugatangaza ko rukweyo abasirikare bayo, hasigaye leta ya Kongo akaba ariyo ijya gukuraho, ijya kurimbura FDLR. Ni nyuma yuko Perezida Neva akomeje kuburira abasirikare be mu burasirazuba bwa Kongo, bikavugwa ko Perezida Neva Amerika yamubwiye ko ndetse n'umuryango w'abibumbye wamusabye gukurayo abasirikare be mu burasirazuba bwa Kongo. Gusa Perezida Neva akinangira abasirikare be akabarekera mu burasirazuba bwa Kongo. Ubungubu Perezida Neva akomeje guhura n'ibibazo byinshi, abaturage bo mu Burundi bakomeje kwicwa n'agahinda kubera kubura ababo, kubura abasirikare, abana babo bari kuburira hariya mu burasirazuba bwa Kongo bakabura ubuzima. Ni nyuma yuko indege zikomeje guhanurwa ndetse hari gukoresha intwaro zidasanzwe zitigeze zikoreshwaho na mbere. Bityo rero abasirikare bose bari mu burasirazuba bwa Kongo, baba abasirikare ba Neva, baba ba Tshisekedi, baba ba Samia Suluhu Hassan muri Tanzania, bakomeje kuhaburira ubuzima. Ni nyuma yuko bitangajwe ko Angola igiye koherezayo abasirikare ndetse n'umuryango w'abibumbye ukoherezayo abasirikare, dore ko na Perezida wa South Africa nawe yongeye kuvuga ko ari bwoherezeyo abasirikare bakajya gukemura ikibazo kiri mu burasirazuba bwa Kongo. Gusa si ubwa mbere byabikozwe, kuko hasanzwe hoherezwayo abasirikare benshi, gusa ntihagire icyo bakora, ahubwo bose bagasubizwayo ku gitutu, basubijweyo na AFC M23. Ni nyuma yuko hagiyeyo abacanshuro b'ubwoko butandukanye, abacanshuro baturuka mu bihugu bitandukanye, bakabasha kunanirwa gukora misiyo yabajyanye, hakorezwayo abasirikare baturutse mu bihugu bitandukanye, nabwo misiyo ikabananira. Ubungubu FDLR yatangaje mu minsi mike ishize nibwo yazanye abasirikare yitoreje,
yatoreje mu kindi gihugu, bityo bikaba bivugwa ko nabo baje kwiyunga kuri FDLR. bivuze ngo FDLR abasirikare bayo bari kwaguka ku buryo bwihuse, ndetse na Wazalendo, dore ko biri kuva ko Wazalendo nayo yatangiye gusubiranamo n'igisirikare cya Kongo. Bikaba Wazalendo ikaba iri gusabwa kurekura uduce yafashe ibisabwe na Kongo, gusa Wazalendo ikinangira ikanga kurekura uduce yafashe, bityo bikaba biri kuvuga ko leta ya Kongo ishobora kuba ikomeje gusubiranamo n'abayifasha, ubwo aribo Wazalendo. Na nyuma yuko umuyobozi umwe muri Kongo yatangaje ko kurimbura umutwe wa FDLR nk'amasezerano yasinyiye muri Amerika, yasinyiye n'u Rwanda, ivuze ko ibyo ngibyo bitakireba, kuko ngo aho FDLR yabaga mu burasirazuba bwa Kongo niho imitwe yose yitwaje intwaro ibarirwa hari mu burasirazuba bwa Kongo. Umuyobozi ukomeye muri leta ya Kongo yavuze ko izo nshingano zitakiri izabo, kubera ko ngo ubu ngubu AFC M23 ndetse n'u Rwanda bashinja kuba ruriyo aribo bakwiye kurimbura FDLR, kuko guhera aka kanya aho FDLR ibarizwa abasirikare b'u Rwanda ndetse na AFC M23 ngo nibo bari kuhakontorora ubu ngubu. Ni mu gihe ibihugu bikomeje kuvuga ko bigiye kohereza abasirikari benshi muri kana gace bagakemura ikibazo, gusa AFC M23 yo ikabivuga ko ibyo nta kibazo kibirimo. Ni nyuma yuko abaturage bo muri Uvira nabo bakomeje kugwirwaho n'ishyano, aho bari kuraswa bikomeye. Gusa muri aka kanya tuvugana birasa nkaho intambara yahoshye, AFC M23 birasa nkaho itangiye gufata Uvira byuzuye, gusa bikomeje kuvuga ko imiryango mpuzamahanga iri gusaba ko abasirikare bose bari muri Uvira bavamo, bityo abasirikare ba leta ya Kongo bakaba batangiye kugenda bavamo gake gake, gusa batavuyemo ku buryo bw'amahoro, ahubwo ari AFC M23 ibakuyemo. Gusa imiryango y'abibumbye ikomeje gusaba ko na AFC M23 nayo iharikura, bityo bakoherezayo ingabo zabo, ingabo ziturutse mu muryango w'abibumbye, akaba arizo zijya gukontorora hariya mu mujyi wa Uvira. Ubwo bivuze ngo ingabo z'u Burundi, za Tanzania ndetse n'iza Kongo, bose imitwe yitwaje intwaro Wazalendo ndetse na FDLR bose ziraza kuva muri uriya mujyi wa Uvira, na AFC M23 uduce tw'umujyi wa Uvira yari imaje gufata, dore ko itari yakafashe byuzuye, yayafashe uduce tumwe na tumwe natwo iraturekura idusokemo. Hasigaye ingabo z'umuryango w'abibumbye arizo ziza gukomeza kubungabunga amahoro hariya mu mujyi wa Uvira. Iyi ni Isonga TV Rwanda, ndamubwira ngo nimba utarakora subscribe akomeza ukore subscribe kugira ngo amakuru uko azajya kugereraho ku gihe. Nje ndi Elia.